nitung pugang tu bang lalu je primary level long stame malah 208 lower primary school 208 lower primary school long nanta single teacher si suli bang langsung dasi high school dan high secondary long bang kalkai more than 800 labang so teaching post nanta vacancies dolang langsung jok litun jitu lah kaikeda ki pubam jitu masuno kacari bang BJP sorkai kaikeda ni alang tu mangke jesemet pen bang Karbi Anglong Autonomous Council labang so education department alang tu mangke kaikeda ni je Mission Quality Education 2025. Jong se thanba yong se abe berde kosan se quality education kelong pon. Laben Mission Quality Education 2025 labang so itu Karbi Anglong Autonomous Council long education yem Richard Tok biake hai ki japon labang so department lang titu labang so Mission Quality Education 2025 labang so kani ye bang lake. Ran phan ka bang hu bisini tunga pudam nang ko pathe labang so Mission Quality Education 2025 labang so ninge der bana phi ral theng no pangdak der bana phi tame pini ane tak pe posi labang so thanba ka dure labang so pleng bedelo labang ke litu mangke malak bai si matha meme labang ke si bangke ningdu meme pusini tu mangke pudam na ko labana first ame labang so border problem ka ke litu theklom bom lo je 1951 nikasi 1900 labang so 1951 nikasi labang so Karbi district kelong labana labang so is well demarcated boundary 10,434 square kilometer labang so long le ada amade total geographical land area te misi labang so Karbi Anglong district bangke mane amhang pathek lo mate labang so district bangke semar